Kani kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban pulia Daud Richmond Karluki. Kimat bakongsan jang ke kubor mentah ke step. Menteri rang badu ke riun play ya ke PM Vishwakarma Scheme New Delhi mentah ke sengi. Menteri ya dari ke India ulai jeng menjur ban play saar pulai teli ke Sainik School Bathamai. Vice President ke ri ulai ke kusnam Sanggit Natak Academy Amrit Award henin ke sengi. Bat ke Shillong Cricket Association kalau penliam ke Ribhoi District Cricket Association haga jingil akai cricket jangki kena kentai bahapo kat kendai senam karta. Ke kubor ke babnia. Menteri rang badu ke riu Narendra Modi play ya ke PM Vishwakarma Scheme haga jingrakhe ya ke Vishwakarma Jayanti mentah ke sengi. Haga India International Convention and Expo Center New Delhi. Kajing temu jong kene ke skim kalong tang ban kershan ki briau ki baterai bat basna ki aka de kiti ha ki thanong kendong bat ki jakasor ha kelengkari hendrai ban penne ki rukom bladon nad undai kalariti bat ke jingyo pateng kene ke skim ketemu ban kener ya khat prajat ki rukom shna jing shna tenrai bat ban pen bhai ke rukom shna ya ki bat ban la ban penyo ki yo na gebenta jong ki hakari bat shabari rukum jo Katmuru ban penklan ya kerukom tray bajule haki yang breu bajule deki Vishwakarma ki batray dalaki kiti. Menteri Yadari ka Sarkar Pedeng Rajnath Singh nen kesngi ula ajing menjur ban plia sa arpulai teli ki Sainik School ki Bathamai da kerukom tray kam bay tray lang bat kiwei. Dakine ke jingdon ki Sainik School bay tray lang bat kiwei kan kieu syaka sapu arteli nalor ki beladon lupa. Ka Sarkar Pedeng kadon jingtmu ban sengshis paatli ki Sainik School Bathamai daga jingye trailang bat ki seng Bamdei Sarkar ki School Shimet bat ki Sarkar Jela daga basedang nado kelas 6. Ka temu ru bahalendet kini ke bahkan wanra ya ke puli putih ke babha ke banyahab bat ke National Education Policy. Kan plelat ru ki kena puli ban yo ikilat yo kam yo jam hadien habut. Vice President kari Jagdeep Dhankar nen kesngi ulai ya ka kusnam Sanggit Natak Academy Amrit Award haga jingrakhe ya ka Azadi ka Amrit Mahotsav sha prapusangut ki breu nikiliang bapher haga Performing Arts ha India ki belatam ya ka nyupsan senam karta bat ki bampat juyo ya ka nukuno kusnam Ka Sanggit Natak Academy Amrit Award kadai ke jingai buram ya kinong tem kinong ruai kinong hikai bat kiru syampang ki badan hakaliang ka Performing Arts. Ki balayo ya kene ka kusnam nen kesngi ki kenthop ru ya ki bana kathan chite lam mingi bakenthop ya Idharmeshwar Nath na Assam na kebenta ki jingshat tenrai bat i Gorkeston Nongbet na Meghalaya na kebenta ka jingno senyang jongu sha kaput ketem khasi. Ya ka Chintan Shivir hapo ka Aspirational Block Program jang Niti Ayog la penlong da ketnat community but rural development na kebentalai teli ki Aspirational Block jang Jela Meghalaya. Kani ke program ketemu banwan ra ikerukom trekam na kebenta ban kentiau ya ki Aspirational Block jang ko Umling ha ka District Ribhoi ka Amlarem ha West Jantia Hills but Resubal Para ha North Garo Hills. Kibleshim benta ha kene ke program kelayo ekejing batai ke babnia halor kumno ban kentiau ya kini ki blog. Lai keren ru halor ki babun ki ki ban kentiau ha kaliang ka koi ka khia ka puli puthi ki jing tai jing shna bat ki wei. Da ka jing tmu banwan ra ya ka jing ya jan bat ka jing ya trailang ha pedeng kinong elam shnong jang ki shnong kanong po. Henen kesngi ke kenhuan ki khat pratli ki shnong ke lathaw ke senjuk kirang ba shnong greater nong po. Lajit uba kershan lapang kumu chairman kene ke senjuk uba bat hok nong male bat uba Sylvester Mensong kum ki vice chairman bat kiwe. Chairman balasha jet thamai jong kene ke senjuk ulong ba ke jing thmu jong kene ke jing thaw ye kene ke senjuk kalong ban khmi ki jing don kam ha kaliang ki kam penroi bat kiwe. Kene ko khubor ka wanchapi na ka Akashvani Shillong. Ka kenhuan ilakai cricket jong Shillong Cricket Association kala penlem ka kenhuan jong Ribhoi District Cricket Association da arran ha ka jing ilakai Inter District Cricket Tournament jong ki kena kan thai bahapo khat khandai senam karta kabalalong ha Buda ha ka District Ribhoi. Ka Shillong Cricket Association kala tiet nengkong bat kamai shispa san punyoran bat hap nyo wicket na ki lai pusan over. Karibhoi District Cricket Association pat kelatiat hadian bat kamai shispa san pusan run bat ha pra wicket haki lai pusan over.
Ka Shillong Cricket Association kala job salit da arron. Presiden ka Meghalaya Cricket Association UN Bhattacharjee Ulawan Bansaki ya ka negajing ilakai. Ka Angkita Sharma jong Ribhoy District Cricket Association kalayo ekanam kanong ilakai batibet tam jong negalumpong bat kanilam Roy jong ka Shillong Cricket Association kalayo ekanam kum kanong ilakai ka batibet tam jong negajing yakun bahnin kasngi. Ka Khasi Students Union hnen kesngi kala kentu yau MLA karanikor uba Pius Marwen ban kami ekajinglong jingman ha ka State Bank of India Ranikor branch ha West Khasi Hills. Namar bagaduna kinong tray bat kiwe kijingdon kam. Ka Khasi Students Union kala kentu ikane hadien bakalalet jurep ya ke SBI Ranikor branch namar balayo jing ujor babun ngut kibriyo kialum makanega bank ban pendep ikikam jongki. Bat kani ke juwan ra ke jingkulmar bat jing ya kenyat ban yo rong hapo kene ke bank. Kene ke bank ka ai jing syakri ya shispa san pho tuli kishnong ha kene ke than bat kalong ke ba e bah namar ba ka kam kalakya. Ka boarding elektrik bat ke internet ru ki juthot man la kapor. Ya ka program pensngoto patba halor ki skim ka National Legal Services Authority bat ki skim ke sarkar hapo kamat pedeng Bridging the Gap. La penlong ha ke Senrat Tuber Higher Secondary School ha Tuber Kemaishnong ha East Jantia Hills henen kesngi. Ha kene ke program la samru ikitiar yarap shki breu bedan jingduna ha kit khotmet. U Justice Sanjeev Banerjee u Chief Justice ka Meghalaya High Court ngan ong biang u Justice Sanjeev Banerjee u Chief Justice ka Meghalaya High Court u bedairu u clear ka Meghalaya State Legal Services Authority ula play kene ke program. Ula keren ru halor ki hok jong ki breu balada ki mat iki jing sha yu roj baki dai banwan ujor. La penlong ya kene ke program da ka jing trailang ka Meghalaya State Legal Services Authority bat ka District Legal Services Authority clear riat. Kaladon ke jing tengku ah pedeng ka arshaka bat ka wei ke trok henin ke sngi bat unongnya jong ka arshaka ula klat no hasyan ha ka por kumba khat wei baje henin ke step ha ka surok ba National Highway bahendreu ha umulong hajan kalat banlet kashnong mudamai. Hagani ke jingja besngosi kane ka arshaka klarung hakrum jong ka trok bat unongnya ula klat no. Ka School ba University of Science Technology Meghalaya USTM bat ke AIC Selco Foundation hapo ka Atal Innovation Mission klesoi so skular bane trailang banwan ra akilat ban penslur ya ki kam la jong da gajing thmu ban kentiu ya ki kam la jong ba penan kam ya ki kor ki bor kajuk ke bamenta hapadang ki khana pule. Kane ka so skular ka ban halor ka jingya samlang ya ki nong ai jing hikai bat kiwe kilat. Layasoi kene kesos skular hapdeng Dr. S. Kalita, CEO ka AIC Selco Foundation, bat ka Anju Hazarika Registrar ka Skolba USTM. Hadian kania la penlong ya ka workshop ha ka bahnreu kenhuan ki khana pule ka USTM ki lepen I ya ki boj bat jengmot balap thamai. Hadian ke jingwat bakat kendai sngi ya arngot ki khana belajar na Sikkim ki bapule ha ka Pranami Global School Gujarat lalap na Rewari ha ke jela Haryana. Ki pulit kletho begini ki arngot kilaja nado ka arpo pratarek unailar rengkat badwei kuna pule ubana Nepal bat kilapet na skol bat kiau hakarel okha Jaipur. Lalap babarok lengot ki trei kum kinong penkuat akawai ke hotel Harewari. Ki pulit ka Gujarat bat Delhi kle trei lang bat lap ikine lengba ki dodo bela record hakikor CCTV haki station rel. Bat katto ko kubor kalakut akane ka step ka balawan shapi na ka Akashvani Shillong. Hakapor prabajeng ina so baka Delhi station na kabenta ka kubor ka ketin Hindi kabanbot ka kubor ka ketin Pareng hakapor prakat san minute. Ngipin kan mawi piginong ngap bah hakapor prashteng na ka station pinyo ya ka North East News. Kapor menta kala jandap artat prabaje.